Muzej Njegoševa škola nalazi se u objektu nekadašnje škole narodnog prosveštenija, znamenitog učitelja kaluđera Savinskog manastira i paroha Topaljskog Josifa Tropovića. U ovoj školi učio je Petar II. Petrović Njegoš, najistaknutiji crnogorski vladar, vladika i filozof. Za njegovo školovanje u Herceg Novom zaslužan je njegov stric vladika Petar I, koji je svog, tada 12-godišnjeg sinovca, povjerio na obrazovanje u manastiru Savina, monahu Josifu. Tropovićeva škola prosvještenija, koja je otvorena na početku 1812. godine, bila je smještena u Kalođerskoj ćeliji, koja se nalazi sa južne strane crkve Svetog Vaznesenja, uz samo groblje na Toploj. Od školskog namještaja, umjesto klupa, imalo je samo nekoliko napravljenih povećih stolova i tablu. Od predmeta u njoj su se učili bukvar, časlovac, psaltir, crkveno pjevanje, računica pa i italijanski jezik. Dijete koje bi uspjelo da izuči sve ove pomenute predmete, smatralo se da je izučilo sve nauke. Škola je na prvom mjestu trebala da spremi buduće sveštenike i kaluđere. Pored njih u njoj su učili i docnije bokeljski pomorski kapetani, trgovci i mnogi drugi. 2018. godine, tokom simboličnog obilježavanja 300 godina postojanja lokalne samouprave, otvoren je restauriran ovaj muzej koji nosi simbolični naziv Njegoševa škola. Vladika Petar II. Petrović Njegoš došao je u ovu školu sa 12 godina i bio ovdje u periodu od 1825. do 1827. godine. S obzirom na to da je on već imao veliko predznanje koje je stekao u manastiru na Cetinju, on je ovdje susreo se sa nekakvom novom literaturom, sa italijanskim jezikom. Današnji inventar muzeja se sastoji od originalnih eksponata iz perioda 1812. godine i sadrži klupu i još neke neke predmete koji su bili sastavni dio učionice, uključujući tablu, računaljku i tako dalje. Tako da je zaista ovako nesvakidašnji, to je jedna vrsta malog etnološkog, prije bih ja rekla, muzeja, nego što je sad možda, ajde da ga stavimo u neku drugu kategoriju, i istorijskog konteksta. Tako da svakako savjetujem svim posjetiocima da obavezno obiđu ovu školu i da se upoznaju prosto sa tim nekim specifičnim načinom tadašnjeg funkcionisanja prve male privatne škole u Herceg Novom, koju je u prosjeku posjećivalo, vjerovali ili ne, i do 60 učenika. A vi mi vidite o kom prostoru, malom prostoru mi pričamo.